page 496 et 497 ka tafsir al-Qur'an de sura 44 suratul Dukhani makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wala alam bi murad wal kitabi alladali wondiri nde do deftere al-mubin fenyinde. Inna min anzalnahu min jippininde al-Qur'ana fi laylatin ender jemma mubarakatin hebbina do barki ko laylatul qadr woni ko fanda. Inna min kunna min latke mundirina ko men wajotobe fiha ko ender on jemma yufura woni ko senditete kullu amrin kala fiyake den hakimin nyenyade. Yewtere buyino ender o aya rabbudo do mo yudon do on nodday ka contact jidi mi jonni ma yilto don ka tafsir al-Qur'an arano amuran dum ko fiyake min indina imorde ka amenga. Inna min kunna min latike mursilin ko men nelobe rahmatan dun non ko yurmende wadi si meden nelde ko yurmende mi rabbi kay imorde ka yumma. Innahu Allah huwa as-sami'u kankon nano wal alim andodo rabbis samawati kankon jeedo kam mulidin wal ardi leydinde wa ma baynahuma kankon hakkune majje in kuntum sallati kam ogenina ko on holibe. La ilaha ala rebetedo illa huwa sona kanko yuhyihi murna wa yumiituhi wara rabbukum kankon jomi mon wa rabbu abaikum jeedo babirabe mon al awwalin aditibe be. Bal skoni humbe fi shakkin be nder sikkitare yal'abuna hibe fiya fartaqib habbita yawma ta'ti sama'u nyande arwi asama on bi dukhanin curkiwil ma don curayil mubinin fenyungil yakhshan nasangil sudda yimbe ben be nane hada dun do adabun ko lette alimun musude be inna rabbana jomi ame akshif anna hunchu ittay amen al adaba lette den inna min mu'minuna min gomdini joni allawi anna lahum konno wodiran tabe adikra wajita gonde joni no wagati jaam gomdi arino be rasulun laado mubinin fenyudo be jabali summa tawallahu refti be hucciti anhu e makko be jabali wa qalu be inni ayande muallam o ko na do jannede al-Qur'ana majnun wuritode ko feetudo. Allah yigasi inna menen kashiful adab min ittaylete de galilan gongel ni dargolbe innakum onon aiduna on ruttito to kadi e bakkatu yawma nabtashil batshatal kubra kono nyande men nangoy be nangande jande den nyande men lettoy be lettande jande den wobbe no wi don ko ka gere badri fe'ino wobbe no wi ala dum do ka darngal tafsir jidin no ari e mum fu inna men muntakimuna ko men lettobe wala gad fatanna gomdi men jarribino ke qablahum kadibe qawma fir'auna yimbe fir'auna ben wajaahum arino be rasulun nelado karimun teddudo o yibe anskon addu ilayya totte yambi mana jonnitela ibadallahi jiyabe alla ben duwon bani israila inni min lakum nande rasulunkum nelado amin holnido wayliten wa alla ta'alu e kadi wata on toni to ala Allah faade Allah inni min atikum yaddani bi sultanin dalil mubin feeñudo wa inni min udtu bi rabbi mi moliri jomi an wa rabbikum e jomi mon antal jumun fi wa tawrajma wa illam tu'minu li sitawi on gomdinali lam fa'taziluni pottitelam fi fada'a rabbahu on say onuddi jomi makko o wi anna haula i wonde be do kawmun ko be yimbe mujrimuna bombe alla dal fasiri yadu bi ibadi e jiyabe ambe laylan jemma innakum on muttaba'una kon jokkitebe watrukil bahra alla dali terto bahar on do rahawan ko yorudo feƴƴa innahum kambe jundun ko be kono mawraguna yoletebe kam taraku ko jelbe accino min jannatin immorde ngesele wa uyunin e candi wa zuru'in e remuruji wa maqamin e pilasiji karimin labadi wa na'matin e nema kanu be lati fi aindir mudum fakina be nemino no dudi kadalika konni awa men halkirta kala bonnudo ko teddungal sare lagine den kayre kadi hande yondere non de watta hakkilde inde suba ko de huwa wa urasnaha meroni ni e sare den qawman akharina yimbe go on ko annabi Musa e yimbe mudum be fama bakat epi wullitanoke alayhim e do mabbe sama o kamungum fi ko be halka kon kamungum wullitanoke dum ka Allah wal ardi leydini wa ma kanu be onano kadi munzarina nettina nabe baybe bonni wala gad najjena gum di men dandi bani Israil min al adabil muhin imode lette hoyde den min fir'auna bimana imode fir'auna ko no be lettude kon innahu sabunu fir'auna kana walati aliyan ko townitido min musrifin ko jaado fe intim be bone wala kadi ikhtarnahum gumdi men subi kebe ala ilmin edu gandal alal alamin horeta gorende alal alamin ay horeta ge fo windere mabbe wa atainahum min okkibe min al ayati imode mandeji ma fihi konko tawata hino nder mudu bala on jarrabu e mubinun fenyudo inna haula'i anduno dubbe do la yaquluna be wolay tu woni in hiya dum do wonal illa mautatun al ula sona mayde amen aranere nden wa mana han me wonal bi munsharina immintintebe mayi lanni dum do wonal sona ko hala mabbe tunni du wona gonga
fa'tu adde be inna seede on adde bi abaina babirabe amen maynobe ni be sitai in kuntum salat ke saade gina ko gonga son adde ben do haray men holi ke menen kadi min immitoyto Allah wi ahum ko kambe khairum buri mojjude aw am qawmu tubba'in ka ko yimbe tubbaibe yimbe tubbai bi mana ko yimbe annabajo goni asunobe kulur ukki annabajo mudum on ton ko warsi be inna qawmu tubbai والذين يبي من قبلهم أديتنا وبه أهلكناهم من هلكين وبإنهم نكم كانوا بلاتك مجرمين كببومبه وما خلقنا السماوات من تجري كم مولد والأرض إليدين وما بينما يكون كنا كل مجي لاعبين في جندار ما خلقناهما من تجري كان جديد إلا بالحق سنة